Ibibazo n'uruhuri i Kinshasa. Leta ya Kongo yahuruje abaturage ibashyira mu mihanda kugira ngo bayifashe kwigaragambya no kuba bagira uburyo bayiha umusada wo kuba bakwereka amahanga yuko isumbirijwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe niba hari icyo amahanga yakora. Ariko buriya ngo uwahereye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Leta ya Kongo ibyo yakoze byateje akaduruvayo mu mujyi ku buryo n'ibintu byahakorewe ubwabyo kuba wasubiza abaturage mu ngo ukaba wabasubiranya bamaze kumera nk'abasazi, ntabwo leta ya Kongo nayo iri bubashe kubikontorora. Ishobora kuba iri kwikorera ibintu bidashoboka nk'uko ejo bundi bari bakubitiwe mu gihugu cyabo bagerageje kurwana kugeza ubwo bari kugenda babona bamburwa ibyabo byose, bamburwa ibyo bari bafite, birangije bahitamo kwishora kugaba ibitero mu Rwanda. Ngira ngo murabizi yuko ari igitero kitamaze n'umunsi wose, bararwanye birangira batsinzwe kandi bahita batsindwa baranirukanwa, barirukanwe n'Igoma n'ubundi nabo ntibakihafite. Uyu munsi iragenzurwa na M23, umutekano wagarutse muri Goma, ahubwo akaduruvayo n'imyigaragambyo karundura ibintu bibi cyane biri mu rugomo ruteye ubwoba biri kubera mu murwa mukuru Kinshasa. Ni mu gihe ku rundi ruhande mu mujyi wa Goma ibintu byatangiye gusubira mu buryo, abantu barishimye, M23 nayo irashima Imana, abantu bafite amahoro batangiye kwikanga no gutekereza ko ibintu bishobora kuza kugenda neza. Nyamara i Kinshasa ho rwose umwotsi w'amapine, ikirere cyahindanye, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibibazo by'uruhuri biraza kubyivanamo? Baragira gutya bagakubitwa bakubiterwa ahandi, ubwabo bakasa n'abirasa mu mutwe. Mbese ubu buryo bahisemo bwo kurwanya intambara zabo baraza kubishobora. Nyamara urabona ku rundi ruhande i Goma ibintu ni amahoro, abantu batangiye kwishimira intsinzi ya M23 kubera ko bazi yuko aho iri naho haraba hari amahoro. Bimeze bite ku ruhande rwa Kinshasa? Kinshasa irimo abantu bari kwigaragambya b'uburyo bugera nko kuri bubiri. Hari abahurujwe na leta kandi koko nibyo bari baje bafite misiyo yo gusenya ambasade y'u Rwanda ndetse no guteza akavuyo kuri ambasade y'u Rwanda kugira ngo bagaragaze yuko nyine bababaye kandi ko u Rwanda ruri kubahohotera. Ariko ibintu bakoze bisa naho bitari muri kontorore ya leta ya Kongo kubera ko baje kugira ibintu by'urugomo rukomeye, bakubise abadiplomate, bangije ambasade z'ibihugu byinshi cyane, mbese kugira ngo bagaragaze akababaro kabo. Ariko ntabwo basobanura ukuntu intambara bafite bashobora kuba ubwabo bagiye kwisenyera igihugu kugira ngo bakunde bagaragaze yuko babangamiwe. Iki ni ikibazo kitoroshye kuri leta ya Kongo. Wowe ubibona gute? Ese urabona leta ya Kongo izivana muri uru ruhuri rw'ibibazo binyuze mu zihe nzira? Uyu mugabo uyoboye Kongo Tshisekedi we ubwe yivugiye yuko adashobora kuzigera ashyikirana na M23, ariko M23 bigaragara ko igenda imukubita aho bahuriye hose ikamurusha intege. Ese iyi myigaragambyo no gutwika amapine, gusenya ambasade, harya ubu iki gihugu bari kwangiza cyo ni icyande? Uyu mugabo yamaze gufatwa n'indwara rwose imeze nk'aho ari iyo guta umutwe. Uku guta umutwe mbese kurarangira gute? Duhe komenti uduhe igitekerezo. Urabyumva ute? Ikibazo cya Kongo kiri gukemurwa mu buhe buryo? Ni uburyo bwo kubaka Kongo cyangwa ni uburyo bwo kuyisenya? Ese uyu muperezida akwiye kuba ayobora igihugu nka kiriya cyangwa nta nubwo ari ku rwego rwo kuba yayobora igihugu kimeze nka kuriya? Igihugu cyamaze kumurenga, ibibazo bihari byaramurenze, ubu noneho ari gusenya igihugu ku buryo bugaragara kandi nta n'icyo abasha kubikoraho kuko niko ibitekerezo byabo bireshya. Wowe urabyumva ute? Mbese imyigaragambyo yari ikwiriye muri Kinshasa? Ese iriya myigaragambyo irafasha Kinshasa gutsinda intambara bari kurwana na M23? Imbunda n'amasasu byananiwe, indege barazizanye, biyambaje Abarusiya, biyambaje Sadeke, biyambaje Abarundi, biyambaje ingabo nyinshi cyane ku isi, ariko intambara iranga ikabatsinda. Ese gutwika amapine no gusenya ibyo bagezeho birabafasha kuva muri iki kibazo? Wowe igitekerezo cyawe ni iki? Iyi leta ya Kongo n'uriya mugabo Tshisekedi, ibi bintu bari gukora biraza kubagwa amahoro? Ese ibi bintu bizabafasha gutsinda intambara? Ese wenda uku ni ugutera imbabazi ku bihugu by'i Burayi na Amerika kugira ngo barebe ko byabatabara?
ese nibibatabara bwo iyi ntambara baraza kuyitsinda? Ku kibazo cyerekeranye n'ifatwa rya Goma, ese Goma wowe urabona izakoreshwa iki, mu buhe buryo? Ubu ni ubwa kabiri M23 ifata Goma, ikindi gihe yigeze kuyifata irangije irongera irekura irigendera. Ese muratekereza ko M23 iri bwongere ikarekura Goma? Wowe igitekerezo cyawe ni ikihe? Duhe komenti. Komeza ugubwe neza. Ako kavidewo uko ukabona kari kugaragaza uko ikibazo gihagaze muri Kinshasa. Ukomeze ukarebe n'ubundi ukomeze utange igitekerezo, ubundi ibiganiro byacu nanone nakagaruka. Fierce fighting is continuing in Goma. Rebels have captured the city's airport as they near total capture of Goma since entering days ago. The UN says bodies are lining the streets and hundreds of people have been injured. 4 South Africans have been killed by mortars, bringing the total number of deaths of peacekeepers to 17. A Tanzanian truck driver. A surge of fighting in the far east of the Democratic Republic of the Congo, inflaming the streets nearly 1,000 miles to the west, in the capital, Kinshasa. At the Rwandan embassy, they were looting office contents, breaking up and stripping cars, after Rwanda-backed rebels cemented their control of the city of Goma. The French embassy, too, came under sustained attack, as did Uganda's diplomatic mission. Protesters seeing an international threat to Congolese sovereignty.